Ao migrena bosanuba, ao vlo novio. Migrena satanaba, ao vlo. Novio, migrena bosanuba, ao vlo novio. Migrena satanaba, ao vlo. Ao vlo, ao vlo, ao vlo. Ao vlo, ao vlo, ao vlo. Migrena bosanuba, ao vlo novio. Migrena satanaba ao vloe. Ao jokato jojo nya 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 dala Yesu regbe. Jokato jojo nya nya nya. Jokato jo. Ao migrena bosanuba ao vlo novio. Migrena satanaba ao vloe. Novio, migrena bosanuba, ao vlo novio. Migrena satanaba, ao vlo ao vlo, ao vlo, ao vlo ao vlo, ao vlo, ao vlo Migrena bosanuba, ao vlo novio. Migrena satanaba, ao vlo Ao jokato jojo nya 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 dala Yesu regbe. Jokato jojo nya nya nya. Jokato. Yo, Ago Nami. Ago Nami. Fiai, Indi, Indo, whatever it is, wherever you are in any part of the world. Oh, Doc. Medeku Nufiala Gala Fiai Dogea. Nufiala Gali, ta Egbona. Oh, really? Okay. Megawa. Okay. Egbona. So whichever part of the world you are, thanks for being with us. You. Davero. Malafia. Nufialaga wezon. Beto, yo, Davero. Mikatanya wezon. Ela. Maigema va ete. Yo, wait there. Yo. 2 days in the air, 2 days coming back, and 1 day again, right? Okay. Yo, Doc, Madeku. Elagbaolo. Yo, ta miawezo, miapanu pola ke abala mienya na strong of benyea. Miega ave miagbo egba. Nufialaga, Cynthia, Selassie Mallet, Elamiado Magba ke Egbona wana oji ganami abala mienya ta ele afia. Yo, ta Nufialaga Yema wezo ake ele gbo akpe. Yo. Akpe. Miawezo. Yo. Yo. Bekade jibe. Nyenushola wa ole nsi amigo mesemnwe. Nenye be menadore ha mekade jibe ole edo awom. Togo we nyimele kpomo ha. Bekade jibe ole ewom. Akpenami. Consider Ivaya. Mi jenane gome. Take meta wu enu ta. Mia unu. Hafi aide egbepe nu sosron ji. Consider Ivaya ma. Misronu cho bedona melere yi toke adome. Mije bedona mesi agome abe consider evenye ya. Egba le maolo mi awuhe ya hanu. Banto ami wo bedona melere yi ome. Gake he ya fifila ya. Le njojo toke woyi ye mi wota. Consider Ivaya ma mi po enebe mi dogbe na mele. Azandu yi mi globe azanlo. Bekade jibe yenushola odonku eji
consider ya mi ga-atụrụ ncho kunu oyi ha mi ga-yiji kpọọ n'ebe amadele nuduma leke wa agblo bipo ncho eya ha egba mi ayiji pele nuso kude mi wo he ya ha na medele mozo na mede gbocho moji mi to e ma ha me kene amadele dowo no wanane na o leke a show appreciation nebe amade wonu nwi na o maybe you have received a favor from someone. How do you show your appreciation na mebe onu iko wa enyonaye leke aglo ela be na ebia ohwese be no wanane na wa ejebe na dakpe na me dakpe kwa mi na nko be enya akpe madara ta akpe dada elefefe de na mi ka yo mi dana akpe nenyebe onanu ami zide kama ejebe mi da akpe nenyebe unke echopa akpe mi glone echopa akpe ke nenyebe unga kekra ha mi gata glone be nicho pe akpe be kare jibe ala wolele tepe susu ha ela bena mi glona be akpe fo anu alo akpe dala ya eya ekpo anu let that pair. The next time, Egabianwa, what now? So let's go into it and see. Showing appreciation and bantoa. The common one, heminyanye, akpelo. That is the common one we always use. Akpelo. Can I get them? Wesen lo wewodo alo nenyebe odeva miawe wodo echo fedo alo nicho fedo mi gata nglo na ha be heya mi konya ya ranya kokpere mbe mau neirawo amedawa oglo na pelo hafiga gbo na mau neirawo penadon and amedon ha mau neirawo alone is enough negle nenema ha there's no problem with it. So mau bubu hanye mau nedo etepe nawo keleke ewa meke nanu a leke adon mi adon be mesu akpe o alo akpemeli o alo mau to enye akpe ke mamle a biga gona be koklomeda akpe na adu ela be na kokla esiaya elefuma yige mata njola dugbo kadeke mota esiaya le yigeta kimi fia be esiaya anytime onya yiko ela kpadage ela kpata mi gba be koklomeda akpe na adu then nele ebe ya wish amede well jibe ya jinu jejina amia leke agble nyata nglobe emene nyona o alo emene fana o alo neje jina o nchomikpo gbejipua mi globe gbejipua egba mi aglobe gbejineku tanele ya we wish you well gbejineku then asito neho asito asie no nya sima mi na asito a nehwe alo asina hwe alo asina kpe alo maunevenu. There are several of the expressions there
we can choose any of them and say anytime you want to wish someone well. We have about how many? Almost 8 there. Then like me adon yo akpe yo utanefa yo tau nefa ble yo uta nekom ta yado ya enye be mi kpo amia le moji mi anto mi na de enjape mi kpo amia ogbona mi ba sine pe mi a ya tangbo eta nefa utanefa ta wa wenye nu yoke potole gbedona me on miawo hafi agede nusosro bubume babiade lichonu eveyo kemi wo fifi anwa What comment section are there? Baby, I didn't make fifia. babiade kemelewa Au by chat my vada. Me New America. Alo kan ya by chat my vela my. Me commenter. Me kake la fuma doc English fifia. Okay. Marakuro mi gombe amo na like sure no subscribe. Alabano comment on hada fuma ta akbe. Yo, ndeka anye be wa be link amedo ta. Ame oha o mekpo link aha de agede me akpo. Yo, akbe ke mi link adogada fia. Akbe yo. Okay. Broadcast. Yeah, on right here on the screen. Okay. Hola, Fumaya. Todom. Anyway, I'm also ole todom. Ole todom. Yeah. Kakele nufu ma me de na bedidi ado data mi atangbo amedogba be todom. Todom. Yeah. That very. Mi ankosam. Ole. You have mi ankosam. That very be you have ankosam. Gakele mbe mi nwule ami glo na be ole mi ankosam. Gakele nukuma. Mi glo na be a lot of things happen. Deletion and we even add no bedidi otrona kleto ta. Mi se na gome. Tamme ga prescribe na be ele tutu ojebe no amese amele fufu. Ledo epegbe. But when it comes to the written Nukela, Mijinabe, we want to maintain the standard Ibiela. Okay, Mataha Globe. Mi akpom. They are watching. Yes. See? Nukola, where no seller. See? It's all mi akpom. Ole miakpong. Kata dekau. Alabana nupuma ai adoto narema magadina. Magadina. Yema nufia la ganglo. Tana na yika tutugara makwa wani slide, yeah. Ai na silence. Yo. Kene babiade kemelio cho gbedodo yo kata mi wo consider na enwu ya ke mi akọ gbedona me gbedodo pe wona wa asede afisi agbo let me ga iji ha let me ga do koko pe ha mi aga atro de gbedona me bubu ogbo leyin be babiade kemeli fifia akpe no ma da miya dromo aga gagara mananya yinko yen toro ki ko gano madam yo
ape ke Dr. Wanyo mia gede nsosro ye ma ejebe na mi de mojaka vie happy na mi gede nsosro ye meta mia ajujo vie ko atrava kwa mia gede nsosro ye me akpena mi Agumaji nyeta kujera loji. Aka ige miala. Bobo. Kala. Alo Yo, Colorado. ape. Miawa Colorado. Miawa Colorado. Mia yida Colorado togbo. Alabe mioto ale minyana nguya gbona. Convention egbona la Colorado. Afayama. Yo, ta mia trogbo pie. Ape. Ago. Have you heard that Sienna 2024 Denver has moved to a new hotel? Yes, this year's Sienna convention has moved to the Embassy Suite by Hilton Loveland Conference Center, located at 4705 Clydesdale Parkway, Loveland, Colorado 80538. However, due to the high demand, we just signed a new deal for an overflow hotel at the Spring Hills, located at Loveland, Colorado 2. Denver is also determined to make this year's convention the best yet to come. So guess what? All rooms are going to be sealed for anyone who registers and books a room. The best of all, the suites are the same as $145 rate per night. The Embassy Suite is now officially sold out. So please hurry to book your room at the Spring Hills, which is at this moment have the limited single, king and double queen beds available. All suite hotel, the both hotels are all suite hotels, just for your comfort and enjoyment for the first time ever in the history of Sienna. Each suite will have refrigerator, microwave and sink area, comfortable and sizable living area, pretty much a self-contained apartment. Free breakfast included with your registration. Let me tell you, this free breakfast is made to order. Local dishes will still be served at the Embassy Suite hotel premises. Airport to hotel pickups every 30 minutes. The hotel manages special free limited drinks and snacks every evening at the Embassy Suite Hotel. Wow, do I need to say more? This year's Sienna convention to be hosted by the Airway Association of Colorado, Denver from August 29th to September 2nd, 2024 is going to be historical and unbelievable, unforgettable convention you don't want to miss. The convention packages remain the same. Convention registration ranges from $214 from 18 years and above, and also $135 from 10 years to 17 years. Also $90 from 5 years to 9 years. And the good news is it's free for all 4 years and below. Affordable hotel rates of $145 a night for a suite, no regular rooms at this hotel. All hotel reservations at the Crown Hotel have been automatically cancelled. Just hold your breath, that's not all. More exciting details of what 2024 Sienna Convention in Denver, Colorado, August 29th to September 2nd, it's yet to come to enjoy the best ever convention. Please go to Airway Association of Colorado.org or SiennaOnline.org to register today. Contact Cornelius Akume on +1 303 332 9788 or Francis on +1 303 875 9255 or Divine Kluche on +1 720 629 5812. Register today and book your hotel room and come, let's socialize, network, make new friends and visit the old ones and raise funds to rebuild the Eweland. Denver 2024, the best ever Sienna convention yet to come. Miawezo. Yo, mia gede nusosro ye ya mefifia. Our new topic is
vocabulary building, we focus on meaning, features, and usage. Now that we are done with the writtens, we need to build vocabulary so that we can construct meaningful sentences. And then we know that sentence structure starts from noun, we have verb, we have adjectives, we have adverbs, and the rest. So we want to start with nouns today. Let me strong nouns so happy, let me strong verbs. Then I call noun and a verb, I call sentence. And then talking about nouns, look at the first thing we want to look at is miamegbeto ntinu nuyokele miamegbeto eya miale nkuda egbe tanya oku nuawa stronger migbona so that atankpede miaun ne bemi wo nyagbe mi na sentence be nyagbe le ebegbemi lenye bemi wo nyagbe. Those days oyonebe nyafokpe kake fifia we are no longer using that. It's nyagbe. And le nyagbe ma abeleke megblebe. We have nouns, we have verbs, we have adverbs, and the word classes. Those word classes are nyahau. So the first word class kuda nouns. Nkonya de nuka stronger migbona. Parts of the body parts. Amegbetope untinuwo ple unkowo. So the objective by the end of this lesson, the learner should be able to identify the various parts of the body with their names in Ewe. All right. So let's move into the lesson. Parts of the body. Amedelefia and midepe patu dadai kwi dadai ahaji. Those parts they have names in English and we know them already, but since we need to get the names too in Ewe. Tanu ya ohemi de kwi. Oh, my video is not showing. Sorry. Nu ya omi de Depi mi ya omi de le ntila miape body anwan eyo mi ona be ntinuwo. So ntinuwa etale abole afole okata pupu perform amegbeto blibo ike po mile ta ntinuwo yemi yonana the various parts of the body. Ta amegbeto mele animals. Wow, we are dealing with human beings now. So amegbeto epe ha eveli. We have nchu plenyonu nchu. But ameblibo pete amiyonebe ame human being human being. Amedon how gayonebe amegbeto. Amedon how gayonebe beto. They are all referring to amedeka henye human being. So unchu man, nyonu woman. All right. Tamima amegbeto la mi mede have me fifi like apuncho the first nukenye the head eta head nkia nuka we mi kpona leta. So the whole head eike kpominele nono metata ma eyanye ta. So the head is known as ta in Ibi. Ta. So everything here from the jaw, lips, nose, mouth, lip, nose, eyes, ear, forehead, hair, everything. Ta le the head. Ta mi ale kude etaungba akpoda benuka we le taun afi mi agede anyigba me. All right.
So the first we can let down we have the hair. We have the hair. Henye da. Millionaire hair be da. Hair da. And then we have the forehead there, or the forehead, which is ngo. Da. Hair. Ngo for forehead. Da for hair. And miakata edala messi except there medo open that man be down. But we know edale messi. Who can we call that one now? I made that tank pedemia one. Da. Mi kone do na chong. All right, mi kone do na chong. We use it to dress up. Yes, it's from part of beauty. Let me just say that. Ekpenade miang le ne ndo didim enana akona ndo de miang Na magadi tainani. Protect na the skull mesbo akona na scholar trego Tai akona na tai. Taya apeka aka yota mionebe da hair da ka ngwade chefe wo pelia o gwa be ndo on len de si adem achondodo yede. All right. Nama jo gwana bongo ya la glama. O gwana bengo len ka. Hey la glama. Ngu glama te. Alo la go. Ugo ina bede touch me. Ngoa Daniel de kona de la sinye. Ebe Ella sinye. I understood exactly what she meant. Oh, but one elengo danamito. Nyawa yo marakan ko. Jo. Oh yeah. Jo. Da. Ke evelia. Anyway. Nenye be mi de etada. Nenye be mi de dada. Eye nkwa me de susua. Mi yo nebe mu. Ike eto mele wu. Ojego me cho ngo kwefia round leka. That is the face. Mo for face. Mo for face. This is the face we can all see here. Akpobe etoa ededa edaha eyivie that all round like this. Mo for face. All right, so moving from the moa, miva unku le town na ma unku eve le town unku eve unku eve le town na ame kemi akpeda be unku a enugbo gale unku mi akpeda be yo onyenka. The first one there is adabafu emi akpebe the eyelash anye adaba fuaglomile kele egome tututu ala lole nkwota me tututu amikpo nkuta tanekpe a adaba eda omeve ya le efima de kaleta afi de kale nkwanton okata le vegbema adaba fuakwe meyonani adabafu okoyonani. Let me eat that town edale town edama eta the hair hele town mi yonebe da human body ento a hair la fi de sia de tepa onami
na he ma le wonti la wa ma we be da etro by the same he le wonti la ka ke ma we be da ever trozu fu la ma ake ma globe dala ma mostly me wanna mistake ma sometimes me gbona bo edala ma lo edala ma lo menye edayo kele nkwodo ma bikpo nkute so sometimes as I'm around nkute le nye nkute so anye below the nkuola then letama is nkuta then we have the forward adabafu kanemi chole nkugba yado to so we have the ear to megbobe. The Igbo language is a tone language, allotonal language. So if you are not able to pronounce this to well and you pronounce it to, you'll be meaning a different thing. So let's take note of the tones. This one is to. We have something like to in the Igbo language. Hemin, mbubu, an animal, mota, chemiyonebeto. But in this case, it's to. Tatua, nu ikata hele taun na mi le fi ya mi le popo a. Heli de tawa mi yona be to gaka akpobe tepede le fima mi dona together mi yona be togbi driver ole ke mi yona kwema alo togbi tongbi ta akpobe ya mbubu gava jole fima gbedidu gava gede me tongbi va gede me le fima tongbi alo togbi. So we have the ear la le fi ta the togbi or the tongbia anye the ear lubela eglo olele efma. So moving from efma nukami kona etuona. Can we talk about the functions? The functions of the ear. We even forgot to talk about the functions of the eye, so we'll go back to the eye when we are done with the ear. no fiala gamara kukumie chone sanan Michonese nanu elevevie n'ebe taflache na nejo eye otomegale enusem tututu wa me dana ameju mikona senanu toa elevevie yabe mtinu de siada elevevie ta to mikona se nu de ha galia miko wana apart from nusesa abale kamie gbena tombia nyezane ako yengo durama kodo gaviema ada gavioma koro join all right yo akpe ke let me throw you there nkugbode nuka o miko nkuko wona iha mie kone pong nura kama mabanya madamo nkuo ba nkuta Nyegayo ne ba jugo ogayo ne ba jugo tutu Ellie alo jugo Ellie na tepe nye kona nku akpo na anu anyo nuka ha mkpokpo tako ya mi fana vilo para mi de nya sesele la me fiana allo na nkumele wa danami yeah Nyatepe, yeah, Linkumelia, Mata, Afabiode. ata afavia adelpe pe feelings and I express your emotions so kind of your na ameda nyatefe etana nku agba ha vivaga Mia tag globe, mia ko na nona nia. I mean,
We have to. Adonalo. The dollar here. Because you cannot sleep with your eyes open or everything, and so you close them to sleep. But strangely, I'm a daughter and I come home to Kevin. Hello? I'm born and I'm Magbagbo. Abnormality. Exceptional case, abnormality. Yeah. All right. Magabia, with the eyebrow and the eyelashes, do you think we have different names for them in the Ewe language? Let me say, oh, Adabafu, ye komienya kwa jugo. Ajugo. Kuta. Yo, akpekaka, yawele, and strong me Na bubu adali hanu kpola oklo nu sron lo oklo. No le na mi ko nemi kwe nyatepe enyonto. Oh, yo. Tami mi po eto ha. Kenu kae mi le fi mi le popo. Mi do won ti gbo. Yes. Nu so la gbanto. Miracle to eto halafia. Mebe maglobe le eto anchia maglobe ne ko dona toge. Nyatepe mi kona dona toge. Okay. Mie ploto ngogo domasio. Oh, no, I hobe okona mie kona hole. How do you say hole? Hole. Do I do. Me then I do. You miss sebe eglo toge alehe me toge glomo. Yeta baba mie ploto ngogo do. La vamare oba adoko safagba sadaga no. Tanye ploto ngogo do. That's what that one. It just bypass me. Whatever you say. I said it. I said miengo dora madaga vioma. That's why you didn't get. I beg Gavio. Gavio Majimba Maglo Toge. That's what I wanted to say. Toge is Gavi. Toge is Gavi. Whatever. There are two ways of saying Toge. Toge. Yes. Toge. Right. That's all. Yeah. That's all. Tanemile kude he ya mvwa mi aga I break vie. Ta fifi amido ngoti. Yeah, ngoti. Kele ngoti enye nublibo ya ikele fi ya mi nya pe wo pe. Nka enye ngoti pe wo pe. Ngoti knows. Nka ngoti wana. What is its function? Never mind. Miako ya na doctor. Go ahead, doctor. Waya. Miesa anufa. Miako ni. That was right. Miako sa fafa. Vanusa. Ikona ya. And then miako ni hoya, miako ni boya. Tutu. Bobo. Kene mi kwa edo eve ele ngati anu ne mi pe a mi akpo be do eve le mi ape ngati no a do ma o yemi yo na be ngoti do the nursery ngoti do ke ngoti do a eyi kakava do de mi ape enume edo ayi kakava do de mi ape enume yata sometimes let me le nu do a nenye be mi le nu fo he mi le nu fo Africa le nu do asa ya do ya amitona avato mi ape woti do ame kemi be mi clean wina mi ta woti do enyema ya ha epe wopeli woti do a ya do mi zanele gbedidi o ha wo me
Bedidio wa ekpena de miang like bedidio ha me. Some sounds so we have nasal sounds so abe hema kata aya etona ngoti do ame. So na ebe ngoti do ame lewa. There's no way nyatawa sound mao ta epe wope the kanye ma be bikona wona ngoti megbedidio. That is nasal sound. The nostrils. Kene mikwa. Then the heya mbladoma. Mi yonebe the bridge of the nose, nose bridge. Yeah. Nose bridge. It's in between the two eyes. Va. Mikwa mi yonebe Mbladoma. Mbladome. I'm not sure. Is that too big for us to mention? Ow. It's okay. That one I have never said before. Right. But no. Ella from Aqua. Yes, Then sir. Dana, Pero can you born try in mentioning it? Yes, sir. Yes, sir. Mbladome. That is the nose bridge. Mbladome. Ara The yo bridge of ajina the- be adiaba gigbana mbladoma. Ghana mean mbladole doma again, ma. Maba I be adi. Okay. Dome is also will come to us later because Dome can be middle, in the middle or in Yes, between. yes. Because it's in middle. That's a problem. Mbla. Yes, sir. Me, for instance, I can tell the Dome and that, so I will put it together. Okay. So mbladome. Mbladome. Okay. Mbladome. A pass con how. Mbladome. Amade ganya menye be nkpola o alo nsela o amade ganya nkobubude na nose bridge a ne dede screen aji ne mi kwe da be oyo na bubu oga yo na ne ha kaka mbladome oyo na ne kemi ase he ya de fi aga yivie atrogbo akpena mi Akwe. Okay. Doc, one akpe na nufiala Mbladome. amachiama ke miase haviade That's your new word. Ask me next week. miase haviade afi atro Okay. yo Okay. mi bona akpe Mako takuvia. yo Miagbanakpe. Doka Hamadi di Molo. Hola. Oh. Oh, no class.
Yo, akpenami. Akpenoha. When miakwa house boza. Fica carrega ação minha pã. Mama essa kwa. Exact, so much so, but Jonathan should do her. But Ah, o documento tá com viari. Oh, doc, tá ficando. Minha mãe é mas Edomalo. Yamasube. Nfialaga ade how manami. Amade lako yone amao ba ya de. Ei, que me dona o ya. Ah, manye ma. Agbona. Ah, okay. Ah, tana mi menye nyedwe da. já tá com viabu. Yo, akpe. Okay, maybe I'm a guy who feel like I've had there. Hamao, manami. Oh, but how can I call Oshi? A 1 hour call Oshi. A Tamakarajiba, no feel like I'm a guy. Namieva would there. Come on, Katama, Nami, Alabe, Nite, one mao Kataha. Yo, ke kpọga mi do mi aga kpọ nenye be mi ga hojujo vie mi break via ya made eme mekade jibe mi akpọ re dudu aha like oduna re de nkwa na mi kpọ evo kwa nu ike onye kwa ma gble na mi kata ni ase abeta mi aso no ka ba fi aga menya be dana mi can't wait like ejibe ya kpọ no afifi like Amarola no matami mi no nya de ngochido na do eko. Plang bladuma. Okay. You obe Efo Lawrence Dagadu ike on African Jazz le Siana TVG ebe hankonye akpacho tanya manya kemagba miali dadi alabena nu fiala gana ba pongcho havovon nami ebe hankonye akpacho yo akpe yo akpe Florence akpe kaka yo ke miai eji davere no nya de glom Au maba mia iraji mia kpole ngochido plang bladuma o do pome la ngoji. Okay. Ta le efiabe ngoti a eya echo ke fi ke nkwava ojegomele kaka fiva afia ta eya ha otia ka kple nkwa ha pete ta yado ya nne na ne jordan nkwa jikwa na ya be ata agble nne ngoti ha ka dodo le okata do me ka otia kanyo ata yado ikra etale uve ha afọ anọ mbubusela afọ dome ekamawa otia ta ka ope chatia mawa mekade jibe
wawo kweyi kakavado ngonu tagbo nku plete po de siade tangatia ejegome chofuma kaka ava afia okata tangoti ngladome wotido okata ele enuan penade miau migbona migbona kemi ayeji kamido nugbo enu ya ayo ke nublibo ya jimeto pele anyigba meto kata ye mi yona benu nu okata emi yona benu kake nu a enu fe tepo ha oli tepe tawe mi ya enu akata anya nu ketepe bubu ha ogale nu a medeje si de ka ha kra ho be nuyi the lips yenye nuya ke tepe bubu ha ogali minya da davero enya du ala nuama oh davero me like me gbodo ge okay kan nubi anye enu ata lefi nubi ke bubude mi jole da na mi gba enu ya kokpo miele ya mi enu akpom ga ka nko vovo how to say it? Vovo, yeah, vovo le enu miele enu akata enu so far we have 4 yeah it's like that's so go on am I nyeme ganya enu komenya okay ta enu ya ha de yeah you know those important all right tanu kami konu wona Nyeko junanu am I amenya and talk Nyeko junanu Miko funanu Nyeko jinaha Nyeko wana show mi gbona ha to numero Miko ne gbugbo nanu hanama wow oh yeah that's one too yes yeah but you know yeah enu oliza me a coffee ne jujole miele jujome alo miele jujome miele jujopom ne miele jujopom alo nejile miajom ne miele jujopom alo nejile miajom nuka miele jujopom alo nejile miajom nuka mi wana mi konu ko ona ne miele jujopom Nikono that's smile mi kwanu akpe ta mi ponu ple Nui lips mouth Nui lips mouth. Then we move to enuagoma mi akpo gla anye ekwa elefi gla ya pe gla ke ahaji le fi ya mi akpo nuka alogo tofi ejenya enya ponto alogo kaka alogo open dressing the lips comment them about dressing the lips yo yes yeah color kajim I call red one that ma no problem
red lips le vage mi kata mi akpo fifi lai. Alogo ke akpa ya tepe ya kata enye tome. Tome. Togbo be etole. Tome. Ta nenye ba mede slap wa aglobe epo tome na ye. Epo tome na. Tome. Ta enye heyale tepe ya tome. So we have our red lips here. Hey. For Lawrence, red lips are you ma? I'm your red lips ajima mtozi. Yeah, ma. Aha, ntoji. Ta le red lips ama adu nuri de le fuma enye adu nyapa duo ta no sugba aduwo alo adu ta nuka mizana adu kona Odunane. iko gbanaku miko duna nuka che miko gbanaku nuka ha Yeah. Yeah. I wanted for children. Then okay. yeah, maybe my brother, the viewer, hopefully, I'm a teacher, me one, I was such a guy. The view, I call I do. Bite. How do you say that? Bite. Yes, to bite. Adu. Like na ba ya fia adula ya vugbama. One of the yenya bite or cut to cut or to bite. Gakala vugbama. Ma bona na mota adu. Because ya vugbama tame bite, cut, chew, etc. Yes, mademo manata akunya ako awanya melene o kata duwe no aka aduga ekage agli wojo or abi adenamli wamnani kenu ikemi gakọ na vevia aduha gakpe na de miau be na mi gawo gbedidi adao sounds gbedidi adao a mizane nenyebe miko aduo etameto cover dade nu yaji example f nebe yawa f a yako aduo tameto a akodade enu ya gometoji so nebe aduamele tamo wa taflache nebe aduamele tamo wa I'm not sure you'll be able to produce that sound, the full sound. Nebe mele wa ke maybe avoid get bebe instead of that vero instead of ta adua eleveve menyede nukaka alo nududu alo fugbagba plan of ya komo eli biko wana gbedidi o ha na adua mele fuma wa gbedidi do wa matanwo open kuma ha mako nyai eji babiadele enwa bebe akamala mu. Okay. Kegba milankude etaun pete vai mi de tala le amiaun ta fifia ne mi de tala maun ama suso chokogbo kakavado anyima mi yonebe amekpoti ake mekaje mi atankpo amede hair without the hair though. Is it possible? No. By God's grace, no. No. I'm a kpoti.
that from the neck down. I can call Leni yata ojebene strength because mile nyaye you strong ta na mede sebe amekpotia. We mean without the head from the neck to anibame. All right. Kele amekpotia gbo anukawe le amekpotia umi akpo. Nukawe le amekpotia umi akpo. The first thing nenye your neck, core, neck. Akele nupo mami yenebe echo, ta mi ayebe ko fa. Akea okonye ko, neck, echo, neck, neck. Ngome kuku de fiabe atepe magbedidi ano fimia tomi va data. We can still maintain it venen of fimia echo, neck. Then from the neck, middle, your shoulder, bionebe abota, shoulder, abota. Ke upe arm pete let me call tata aboakata ejogomechofia vaunu de asia pefia kata mionebe abo akemi ga mane abo le abo ma let me me fifi la tata me hakra tepe o meje tepe susu awa o abogba eli leke mi ga yo na ne amede ga nyanko ne a abogba aberu Abokogli. aboko Abokogli. I don't know. Like elbow. elbow. Yes, that is the elbow. Abokogli. The term is not coming though. Yeah, Emma Agavasena. All right. Oh, pagpagara mia nukpolo la fima okoga vimanya. Then alonu your wrist. Alonu your wrist. Alonu elefma wrist. Ke heya kata from your wrist kakavado fia eyanye asi. From the wrist kakavado fia eyanye asi. I hope you can see me. I mean asi. Yeah. That is the hand. The hand. Asi. Hand. Asi. Kela asiawa. We have the fingers. Is that not it? Henye asikwiwo. Asikwiwo. That's the fingers. Asikwiwo. Then the palm. Mionebe asifome. Though it's not there. Asifome. En levegbema. Nkole na asikwiao. So that is the homework melena na mi afa nukpola. Nemeva consider igboma apemedo nova di asikwia de sia de penko levegbeme. Nemeva eya ewa glona hafi mi aje egome. Gbanto evelia etonlia enelia atonlia mayo de kanamia. I dig for you. That's exactly. Okay. Kukola wavaji. Asibide tutu asibide. Ate. Nyagboshi. Ke asikwi. Yes, nyagbo. Daberu eyo katande. Migbo back ha kata nu yo kata lejime chota kaka va ejima migbo akpoge nkeke bu tane mi ga le nkude he ya nvua nyaga ahojujo mamlea ya I ga ide break yo kanemi didia waist eya mi ona be ali the waist
Ali. Shake your waist, shake your waist, shake your waist. Anye Ali. Vuvu wali, vuvu wali, vuvu wali. Tanemi cho Ali goa, cho alia kakavado afwa. Miyonebe ata. Ata. Hafi miavaje emma kakaka ado afogome. But chofi ya kakaka vado ya. I think that is the lower limb, right? Yes. Kaka vado ankia yenye ata. Ata. Yokele ata medenuka miakpo. Miakpo atagba, which is the thigh. Atagba. Atagba. Miyonebe atagba, the thigh. Then from the atagba, we move to the knee. Klo. 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 To the knee. Klo. Then from the knee, we move to afo. Leg. Leg. Ejele. No metatame. So from the knee, kakavado afobaya fia. Eya miyona be leg. Kega kele leg ome ha nubole akpali gbele sobo hanli mido kuja. Let me akpali gbele sobo no hey ya wa akpali gbele is the she. Okay. Mele female. Hey ya general milk mi gagbo agava gbogbo agatome agakon menye no kata ya pomile egba, but you know ma lo kata de is the kame egba so me the old that I go yo ta mi po afo ke the foot la ye mi yona be afo baya Dada mia afobaya emiona sibe. Yeah. Emiona sibe. Foot. The word who has both general and special. Amarebe, the word d has both Do. general. Do. Is it The do? word do. Yeah. Do. Let's see. Yeah. Has both general and special meanings. Okay. Okay. Yo. For Lawrence. Yes. For Lawrence. Aga jima miangwa. Amugagawe. Okay. For Lawrence, I'll do my boy adeko. Yo, akpeta le ale fiya wa mikpo ale mikpo ata ele atama mikpo atagba mikpo klo mikpo afo mikpo afo baya miaga ayi de break a vehicle atrogbo fifiane mi trogba mi gbodo genu yo kata misra mi ayo de ka chota gbo kakavado afogome amadeke makpo nono metata jo koko ano yo na mputa ni kai nyatro O kama na okuru wako yi. Aha. Kulu ya mako na Dr. Roshi Jigbo. Nama Roshi Ji wakanya mata kulona. Roko mana kulu. Abana miye boko miya zinko. Nyaro mima maikata kogu gaka kui. Tadekala sinya. Ebe ngochi nukle eko abo la sinye pododeka ata
How you finish For singing that song? that mean me I go. Yo, yeah, yeah, go. Any hamile so strong, yeah. I go Miss say, Struggle. I don't kuji. Miss Struggle. Miss Struggle. Yo, Mr. Wanyo, Papa Wanyo. Yo, Okay, now back to you. yo, me bona pie, You. we shall be right back. No raving Yo. down to the soup. Oh, man. Papa, mama mother dosh na mi na mi akoyi breaker. Eva mi asra everything. Every women talk.
akpe nyawete Nufaraga. mami Medeko. danami Medeko mia pe students or ma. melekwe miape nusron la wenye ma Nufaraga. Oh, Go watch anya kponto. University. Achagbeko. Oh, very nice. Akanami. The enye next time I talk more about yo mesi akpe kaka Enya konto. akpe Machi mi go happy o labo ochio. Nye apeto de na achagbeko afiane ha abai ha le miagbo University of Education Winneba apeto Sami Agujemagade afiana achagbeko nyemanya make afian haya ke me se onko ga ka atano department maybe music creative arts plan or department alef matter the umahi ano efma ga ke fi ya nu iko wo fifila ya enye level 400 view man le University of Education Winneba ebe department na do level 400 the milo hem beno ayi avafianu de view ta ejebe na nyanu de wo ape hu de fofo ple ya dudu ple ha jiji alebana na yi de field no bo cultural week ple tomawa atan pede amon le efma wa fia dudu ta no do level 400 mi mana ode achocho me group ta yon to awa do kwebu ebu yike jibe ya defia ne nyato no swa ya de ta enyena competition blibo ho he blibo le no na odo me ame ha jibe ya weta ema anye achi agbekoto omipo eyo nana mark mi nana ajodon ta na pa mi ami no klon ta le fi ma no po ndesi ade le koko organize odoku ope jeje me ndesi ada nenyebe ebuyo ka okwu ha esokple achi agbeko buawo he ozana o mala ko bubu de ke be ava no kuku be yole achi agbeko mu okata onenu no na ta next semester egale eji ge mi ole jajara do wom dan ni aga kpowo be menyen agbale menu sosion ko mi lo fia holistic nane na ta wonane abedo semester ho una onwo creative writing mi onwo agbale na nye be story fefe be ya children's story in the side opete onwo fine ta no ma we le eji University of Education ebe department ame ta chagbekola enye ohukun no ayin chogbedeke miato gbitogbe wa no yida bagbejibwa like o cover wa baya over the nefiami ple acha one pa o la cha o ma na po bele ne ma o yijile abama yova de na fiana le toge dudume ta na po be no le maduma o me ko na nu la bena like nu yo ko wala abagbeji is a serious nuketa adanu eta nukoko melu nekpa po be amowa otanu re monyo pleto ta miano o dem dego de ka le miape nusosro me be ne miapo ne nyebe mi adibe na yefe ha miano ehufokwa o dem dego emi de dego ko miapo ncho ohun na mi ne miapo ta he ma kwenye de ka bubu ha Abalai ka magble la ni o pa go magejamana magble ba ni ba strong ba la gbogbo ro joklo no magble ba is a package a packla mi aponu dodo mi aponu dudu mushianu ta adaya hamela regu ta abomaga kumyo mijo adona iji akpana akpeka yo ta mission to ntinu ohun egbe enyo kata mi po ya okaka mi aduro yo ke me mi fonu to mi aduro me cha kwa akọ egbe penu soso a asede efia me man ntinu ode akpave mebe eda ejego me choko bidiva anigba
ha ejego me chofi ya iji choko didivani gba nko kaminai Maya, nana, I'm a putty. amepoti ke choko vata nko kaminai vada ji nko kamina Ako yan na Ufiala dan. ntodo Dana min. Eta. Malamuta. Eta nika. Ta. Ta. Okay. Ti. Ke emelemu. Davero peglobe le ngongoma emi dona esema o lebe ejebe mi maintain the standard ke le nupo ma amedepe dialect etanglo na be eta mi hona ni kake let's note the standard area mi gulona ta yo kele taun de mi ayo enu ofe ko ike mi atanpo le taun Ngochi. Emo nye ngochia. Me. Da. Mo. Ega pota deka. Davero ebe. Clo. Ngo. Aji bi ayo ngo. Ke clo ade. Oh, clo la nyi pa me. Oh. Ngo, bebe. Ngo. Davero, obe ngo egale kokoro Davero. Okay. Ke eka o mi akpole anyi ba. Ngo la sister Cynthia shi. Ebanika. Davero. Davero nu kondo. Ke le anyi ba me de nu ka o mi akpo. To Africa about South Africa. Oh, okay. Choko. Amekotia. Nu ka mi Abo ple. Ata. Afo baya. Baya, ni manya be afo ha baya le show ga kem e wona be le show. Ali abota. Ali Klo. Yeah, Klo. Akpe ni akọ egbepe nu soson asede efi. Mekadeji be ne npola okle nyen nu son la okata. Ochodele nusoson ya me no ya wava agazewu alebe achi tamena o mi awo practice kakawachi tamena mi akpena mi neba bia delia ya tambia hafi mi atunde egbeto han akpe Kaka akpe eje miano akpe Next week, Colombia, Kuyo, Bessie. Yo, akpe. Akpe na olo. Ha. Yo, Messi. Miato afia. It's been very interesting. And guys, girls, ladies, gentlemen, medekuku. Let me flyer Gia. You see, we have an email address. Doc, phone number Vaji this week. Email address. Next week, Miyako phone number akokpede en obe fifia ngui la fuma miafe email address le afuma alabe ne ebe ya atere mianwa atana ne mianya yemaglome da na mile
Akpe. Me da akpe na me be me te da mi anchi egba. But Yo, akpe na mi. Ke obeyema egba to ha. Afia mi ko sedo ma ta akpe na no fialaga. Cynthia Mallet. Nem yo fiami egba. Akpe na mi dana mi da vero. Plemia pa no fiala okata vaye ple the Department of Early Education. We need that. The Council of I can't wait to come and Education. visit you guys. You're always welcome. Yes, one day we'll come. Yeah. saya. Yo, akpe na mi ke yema miaga adogo. Yaga dogolo. Miaga dogo. Yo. Bye bye. Yaga dogo. Miaga dogo. Lamazan. Amen. Go. Ala. Yaga pengo. Yaga. Doctor. Yaga pengo. Dana mi. Dekai man yaga pengo. Let me pengo me pengo agba. Yo. Next week. It's on next week. Okay, yema. Akwena mi kata. Joke, but akwena mi music adeko nema ko nya woni. Yo, music jina bobo alo. Bobo. Enya mela bo wa kaka enya be agbaja eka. Okay. Ya miepo agbaja fe. Agba madam no to gaka wini bato mo Johnny machi ma fi opon. Okay. Ya ko ma da beji. Okay, oba mi ga ko he mata ni ha ma ko mi. Bobo. Ke bobo ko mi. That very Emenya nyaliara makro no iranya problem alangunya. Oba mi vuvu ligo. That's mature. We have to teach them Baba how ma to vuvu do ligo that. bo. Come on. Eh. Come on. Ye mala. You might. Ma vuvu ligo. Yaga pengo. Okay, yo, akpe na mi. Ke yo. Mishanaga akpelo dodo nenyosia. Yo, Honor for me. Yakata. Akpe for me. Bye bye. Ao mi glena bosanu ba, ao vlo novio. Mi glena satana ba, ao vlo. Novio, mi glena bosanu ba, ao vlo novio. Mi glena satana ba, ao vlo. Ao vlo, ao vlo, ao vlo. Ao vlo, ao vlo, ao vlo. Mi glena bosanu ba, ao vlo novio. Mi glena satana ba, ao vlo. Ao jokato jojo nya 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 dala Yesu regbe jokato jojo nya 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 jokato jojo